Kawaida yangu siongeangi sana mbele ya boss wangu. So I just say thank you for inviting us. Thank you, Your Excellency. Aya nio aini are matigarete na Wanjiku tondu riu aini ta Samido na Ben Githae ni makoro makeigirirwo bei mwena uyu ungi wa Tutam Nugari akorwo akirekereria bica ino akionania aini aria kuringana nake agicigo giki kia Mount Kenya a mugithi aria matanagikorwo makioya thabari nginyagia mucii kwa Deputy President Kithure Kindiki thengia wa Samido gukorwo agituthitura na ndumiriri nditu muno utuko niwe wakorwo agitongoria aini aya gukorwo makirora kuria kwa Deputy President Rigathi kwa Deputy President Kithure Kindiki. Everyone with a price will be bought. Everyone with a price will be bought. Hapo Karen, you quote your price, unanunuliwa. Aini aito damuthaitha mumirerie tutigaritio o hanini hata sisi ni mshipi tu tunakaza. Ni miario akorwo ikiario ni Senator Methu wa kuria Nyandarua agithaitha aini aya aria othe makirorete kuria kwa Deputy President Kithure Kindiki. Kawaida yangu siongeangi sana mbele ya boss wangu. So I just say thank you for inviting us. Thank you, Your Excellency. Former Deputy President Rigathi wa Gachagua ni akorwo akihutia ndeto ici agitag magatheti ma umuthi kuria akorwo akiaria uhoro wingi uria mbeca ciraitururwo niguo gukorwo ikigura support ya kurora mwaka wa 2027 neno ni ndumiriri iria former Deputy President Rigathi wa Gachagua agikorwo agiiturura oriri ndeto ici cikigie aini a mugithi naya a gospel gukorwo kirorete kuria kwa Deputy President wa ihinda riri Kithure Kindiki niguo kuigirirwo bei.